Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Atau kamu pen ngomong pimene ya kitu kikut sama bagi ki baik ki badon keleng jobanot state ngilas dang dan merah. Hakaba misdang mene balasai tetel kanang deng gene kicing warna yaki ni grade 40 ya kitu ki badon syabar jobanot state ka ka bangi grade bahan dalam surka kolom bangi kerpat rit balakum kuno menta una snobha wat pat wat pai shala kajela jo ngisru thu ye kicing ngisru thu ya kajing ya kajing sengau ke jauh ki marwai ya kajing sengau ki kebe pa ki bahaya ke pasen rei nakwa ban kerpat ya ki bahaya pasen ki kebe pa bakitu ki basa sate shaban jo banot distance itu sengau bah ban perkhatlen ya ka sorka ngila persyana kabor kabakot bor ya ban petikna ba kan ki jiknan dipangkan kan put no leni kan lelacu kan wan ke jelaju ke henrei ko mo pi lada mangi ki pai ba ngimdon ki jingi trelang ngimdon ki jingi trelang ngasrai kan poi ke jing ka bakrau ya ka sorka ya ka district acquisition bat ki pai ba mo sur sombro jika banga kerpat kalau mas ngoba pensuki mentakat tu benai rasa ston kabangi kerpat na kalian jungi suka kalau mas ngoba ya syak sitom lembani nama dia betang ibun kamban pediang ni ya kini kilai haja tam kiwasa apa North Eastern State dan kanika movement kabang iwarna ya ki les ganda mapor se citayo lani atayo nang ne sikama kabang rajan koi kapor ban put uni unai nang rada kabang ikerpat na kalian sorka kroba ni apil ban ikerpat ya ki kime kitpa bat ya ki bahayin basen bat ham tam ye gitu ki kun samla lele gitu ki noksok stong ki badon haklen joger India to ya syak sitom le bat ka sorkar jela ka jumi ya ka jing persyang ka jumi ya ka jing gerpat ka jumi ba pin sngau bha ban kham pensuki shwa ban wan pai shala ka yin ka set hapo ka jela ka jumi